Pemirsa Desa Adat Karangsari, Desa Suane, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, ngelaksanayang upacara ngaben masal, nyabran limang warse apisan. Rauhe mangken ngaben kamileten seket pitu sawe, saking tigang banjar, bade tumpang pitu memargi ngelintangin segara, kairing tabuh bale ganjur, saha gamelan angklung. Tradisi inucap state ngedautin manah wisatawan, akeh taler, fotografer, wiadin videografer sani ngaksiang, tur ngabadiang prosesi ngaben masal sani kadulurin antuk ngebet tulang sawe ring tanggal 15 Juli. Kelanturang ngidahang utawi mepet saha ngeringkes tanggal 16 Juli. Bendesa adat Karangsari Iwayan Wiranata mausang upacara ngaben masal ring desa adat Karangsari Raja Kemargiang nyabran limang warse. Tetujuan nyani silih tunggil nyani nes tetegenan krama antuk perabea upacara saha maut saha nyikiang makudang-kudang sorok klen desa adat Karangsari. Perabea asawa inggih punika dasa yuta rupiah. Kirang langkung perabea sani kabuatan kantos 700-an yuta rupiah. Sakirang nyani ketanggung oleh desa adat. Wenten taler sawetara donatur. Pemargi nucap pina kecihna rasa menyama beraya krama desa adat Karangsari. Edan samian pemargi niadnya inucap sampun memargi antar tur nenten kapiambeng niskala wiadin skala. Ketut winata Bali Pos nguningayang.